Tala whātu te pai e mai mamalo tātou e kare se nei whai tai au fō tai a mātou o whi whātala whātu nei sunga i whawhenga i fō mai mai whalatua sunga i au wao mo la whalatua o na whāti a kono ta mamati nā mātutua i a whapea whanau whātala whātu fō i le tinātou i nea i ronga lo tātou whātasi pēi ni nei vai tau ia au wafo i sa inga mānosi. Whātala whātu fo i le te mai tai fo mai ai neti tātou vai ta koe i whātasi ni tai au. Ai me se fo i Jonathan mai whānau o tātou vai ta koe i whātasi ni tai au fo. I vi ia la wela tua i una la whunu nā mele. I oe, whamailu pese e mato pese ai. Leo e a te tātou whafo, no tātou whai. So se mea no tātou te whio wahi e nei lalolai. Olo o leo lawa le tui a te tātou. Ma pui tātou i ona awa le. So le inga lai fo i a te ia. A wana le se anoa ia. Ia tātou te le pene ni tai a fo. Nada mai o e te tātou, tai mi o whai tāma so. I leo le whakma leo le whale, o nā ao, e whai mao ta whale. Nada mai o e te tātou, tai mi o whai tāma so. I leo le whakma leo le whale, o nā ao, e whai mao ta whale. Te pae i au mata, i ai maunga. E o mai ai, a manu iana, o lohu o langa. A waho i a letanga, a loa wafua. O loa tosia, i so se tairi, ka te i tāua. Leo mai lo mana, i so se tairi, umalama. Leo mama lele, o ia moa Leo mai lo mana, i so se tairi, umalama. Te pae i au mata, i ai maunga. E o mai ai, ka manu iana, o lohu o langa. A wao i a letanga, a loa wafua.
Mama.
tātou tutawa. Let us pray. Lolo tutu lau whanau I lumo lau fiu. Watu na mātou whaaloalo o mātou whaatue I a te oe. Wai nei lava seisi tu e sidi malau fiu. Fiu mai angana pa I ai, o li tia I mene, mātou te watu I tapu ai, tapu inga te tahu malau fiu. Heavenly Father, baptize each and every one of us, so we may give you the worship of our hearts in truth and in spirit. In your name we pray. Amen. Tātou amatami sāri me pese sāri o pese.
tua tō tasi pa i ae, le tamā le alo ma le ngana pa ia. O le tua oe i le vāo tua ese ese. Le whaali manino mai lo walo o Yesu Kiriso. Le o mātou wātia e kalesia le tū ma le tū le lorani. O wa mātou sa ili i so ngā lalolani. O mātou whisili po whea e iai la uwhi. Whai lawa ana whai mai tangata i ai le tua e mea uma. Awe mea ua mātou i loa a whai e ai le tua i mea uma. O lona winga i le aise tua. A mātou tu leile te sili po whea sa i ai le tua. Ise no fuanga. Ona mātou i loa leo se fua ma leo o Yesu Kiriso. A mātou whape atu o i sa ia ia ao le tu. Le mafu a kalanai po te koto ai e le ngata o le nei o lotu ma le kalesia. Au tangata e le lalulangi au ao e te le tonu ma whatu tua i a Yesu Kiriso. O le whaali manino mai le nā o lau fio i le lalulangi. Sapo ni sare lalulangi le amatanga. Sa i fufu i le atua ma le atua. Tulai me fu i tupulanga ma tofu i lato ma atua o whamomua. Ale nei lava mauti no o iai mato i o mato fu i tupulanga. E leise atua e sili malawa fi. Ne fina ngalo i le ola o tangata. O whamalosi le tangata e batu i a te oe leo. Ona e tu tuina mai leo le ola ma manuia ma le ana lei a te ia. Leo mato manuia ai. O leo mai foi alo nuku malau e kalesia e le tai ao. Leo se tu la fono mato te usi te ia. O se polo inga foi e whawhewhe mai i ai mato pe a mato solia. O le loto fute e fo le tangata i le o mātou mautinoa. O pai mai la o fio i o mātou tangata te to tasi lava yaso o mawai. Le o manuia i mātou. E tu fo i suro le tino o mātou whatasi manisi sa whai malanga i wa yaso o mawai. Fifia ai leo mātou loto mamanatu. Walo pumoni lava na le se noa la o fio. Mafutaina le fimalanga ina la o whenga wenga. E le maua e matou le nei tae o manuia. Me le matou te whafutaia la o fio ma tu inatu i atu oe le vi inga. No manuia o nuku ma la o kalesia. Le isa tala e whangoina e whangoina popole ai i matou. Wana alu leo le oli ma le fia o ala eina pe tutonu o mātou o lotu e pau mai ona tua oi. Me le mātou te whafoi e tua i le whaafutai i la uwhi. Whaafutai le le ie o no whaalinga ese o lo uofa i a mātou. A mata mai lawa i whaalinga te tele i oso mai o le lai le nei fo i tai au. Se i o lawa i whaalinga i titi. O ke seni ma le misterio le ola. Lo mana veina e matou le soifua. Le manino i ai matou pe whapewhea. O wasa matou tatutia i o matou nuepa e pōna pō. Sa pe i matou o tangata oti. Sa le manatua i matou se metasi. Sa ngalo fo i ai matou la uwhi. Sa ele leo le pui le tofa falo nuku malau e kalesia i pōna pō.
ne o mātou maua I le whiwhia ma uia. Le mātou talo le le ie I whapeina le ne mai aso. Le ta ape ma le sala lau o nuku ma lau e kālesia. I whiau whaitele ma whiau whaite tōtasi. Ngā luenga I whaiwhai ngā luenga a mesi fo I o mātou tofi ma tiu te tono lau e kālesia. O mātou te talo ta tō ma lau whiu e manui ai me o ma mātou te whaia. Wha moe fo I nisi fi whai malanga I le ne mai aso. Wha lolo a ao lofa le le ie. Wha tau uina I tau lama wha moe ina. Ia maua se wheo inga na I ka ato te liu mai. O mātou mana tua ai le nana whanau noa le ali ie. Anga sala lo mātou whaia pei le teimi ma le teimi. Le mātou le ola mana tunatu. Le mātou le mawhau whauta watu I a te oe. O le tūla whoi o mātou tala, o mātou manatu, o mātou tala. O le mātou whiwhiwhi, e whai mea te tau na mātou whaia. O le mātou pala ai whoi, pe a upupuia I mātou anisi. Le ma manatu whoi mātou, pe a whi ese o mātou manatu ma manatu nisi. O ia mea uma o mātou minupi ai wholinga o lau whio lo I ai mātou. Puni ti ai le awo I tala le lei. Tau fia I fo I whatu meina o mātou te mata ngā rukoi. O mātou whatu ese wha mau lalo I a te koe te maa o na oia mea uma. Se I lofa mei wha mamama wha mangalo le mātou I whonga. Ele ngata I anga sala whai te tūtasi o tātou wāma lau whio. E o anga sala whai tele foi. Kasa o ona lo ngausi e whale whai ngā ruema. Fatama ia I ngā luenga o whōwhonga. Si e sua sambu. I le atu Pasifika o li sua waia le pole mātou ma le pole Isaute. O ia mea uma le ia o mātou o masala atua I atu oe. Si e lofa mai whamamama whamangalo I mātou. Tui le langa ina ni manatu fōu I ai mātou. I ai mātou fōi le loto maulalo. Mātou te whaalongo atu ai a whaali fō mai lau whio. Le iwi ai mātou. Father God, we thank you for this opportunity to come together, fellowship, sing hymns and praises to your name. We thank you for the opportunity to meditate on your word, to offer you our prayers, give you our petitions, and focus our hearts unto you, Lord. We're mindful of the people that built this sanctuary 100 years ago. They built it not knowing that we would be here in our generation. It is our prayer that we are also gifted with that notion, knowing that what we build during our time here would benefit generations to come. As we march into this week, we are mindful of the celebration of the independence of our country. We are going through a cleansing process, as you know. There's divisiveness in our country. There are ideas and thoughts that are seeking to tear us apart. We lift up our country and its leaders, asking that your will be done on earth as it is in heaven. As Christians and as people of faith, may we be reminded that we have a moral obligation to speak truth to power, to be a voice for the voiceless, and to be bold in our proclamation of your love, as it was manifested in Christ Jesus. As we go out into the celebration this week, we ask that you gift us with the spirit of discernment, so we may pause and make
happening around us. And then give us the boldness to prophesy in your name, to witness about the love that we have received through Christ, through our families, through our parents, and those that have our best interest in mind. Le neva yaso o mawhawhau, le nei atunuku, i le aso na saini elo na saulotonga mai le malo le tania. O mātou titalo le ni ie. O wani tu mamaina e mātou, le nei na lofa la o fio, weta ua le saulotonga. E te le whasaulotoina mai mātou, na ia mātou tu e polonga inisia tua. Ana i whasaulotoina mai mātou, ina ia mātou ngā mulue fia i le mālo la o fio. O lo lala mua ai le lofa tunoa, le lofa la meai, ma le lofa whapapau. O mātou titaro le ia i le whapeina. Na mātou osio sio mātou aina a mese foi le nei mālo. Ina i tau muli i au fio. A maua se ama noa whaiese manatu, pe whaiese tawa, lafo ese tawanga, pe whaiese te tawa. La mātou te talo le i maua i mātou le mārosi mātou te whai aile mea. A wāo o whina ngaro le nāmo i mātou. I leo ngāne na mātou poto i asusā te tasi. Mātou te whai atu leri ie. Ai ao o iaso e wa iaso o mātou le sāra wali i o fio. Leo ngāna mātou o mai i nei, praise la o fio, ma patu la mātou wha atu e. Ia ao i maua i mātou e le fili le vai aso. I one se e tua ngaru la i o la mātou tautua. O mātou te talo le ie nei, leilo whamanuianga i lau e kalesia nei. A mata mai o mātou tu māmati nā mātutua. Si i o lava i mātou whanau. Nisi o le maua malosi e au waia i sāninga whaitele. O mātou te talo le ie. Ia o ngāre teknolosi o le nei fui tupulanga le vaitau. E mori atu aile nei manu lauti i a ilatou o whatautonia. E te whina ngaro o lofo i le tangata. So se mea lava o lo mawhati ai, lau whanau. O mātou te talo i o atu i eilo upu, i o wala ese pe o na sāmia lo wa ngāna pa ia. Nei whala e uina i lato, i a moa i lo lato marosi. Mamana tua e pe i lato lo wangalele. I elo whamanuianga i ngā wenga ta watiaka, ngā wenga whaawau o mātou o lotu nei. Le ngata i nei whatawhaita langa. A whape fo ilo mātou pale whengai, ma isi e kalesia ese. O mātou mana tua e le whono le UCC le ne vaiaso. Tu inatu i lumo la o fio le i mawhutaina e lo ngāna pa ia. Maua e te tai o le kalesia le ngāna o la o fio. Ne i lato whai ai i whai unga o wale manuia. O lau e kalesia katoliko le rangi o au. Ia nāla mātou te talo whaitele. Tunatu lumo la o fio whatasi mamanao o mātou loto teito tasi. Te talo e leso na ave inisi na oe lava le ime. I mea o pole mātou tu vale e mātou. Ta māse i e te lia mai ma i e tali mai. A whai e te le i o e ina o mātou talo talonga mamanatu. Le mātou te talo i fua i mai ai mātou le toa e sui ai le mātou talo sana. E i o ngatasi o mātou mauli ma whina ngalo la o fio. E file mo wai i mātou. O nā te talo e lātou suafo i Jesu Kiriso o mātou li i ma whaola. O mātou ole ma wala au tu ai.
tātou whāwau nei sa ninga pesa o sa ninga o pesa.
e whaamaina e whalauteleina e lo fina ngalwele nei. We not only give you our tithes, our offerings, but we offer you our hearts, Lord, that you may come and dwell in it. Would you receive our offering this morning? Amen. If you're not a joy, I got to fit the winner. It's up to me to open your school. Tato whetau whela whawhai e whaupu mō mua. Se whapa mai e whaupu e skuma whitu. Our reading this morning is taken from the book of Exodus. We're continuing our study in the book of Exodus, chapter 20. We'll be reading responsively in Psalm 1 verses 1 to 17. I think your bulletin has verses 1 to 21. E soton tau koe lua sepulu whapua moe o whapua sepulu fitu. La tātou whetau iai e peo na masani ai. Ni whetalai mai leo le tua i nei uku umalapa o whape mai. Awane e whai mo oe ni tua ese i o uma. Whaitau wha uma tula whanona. Awe te tau fua le swafa o le li lo watua. Wae le whasawina e le li o le tau fua e lo le swafa. E mana tua e sapa te tapa i eina. Wasoi tua te tapu e ai. Mwhai e o mame o malapa. Awe atu ki tua sapa te le e li lo tua. Awe te pai e nanu e le tasi. Oe, waloa tani. Waloa whawhine, o lau au na tane, o lau au na whine, o au man fui, ma le tata e se o mau moe. A wana whaere i asu e o le langi ma le langi, a toa ma le sami, o mea ma lau o iai, o le maro loa e leo i e asu fitu, o le mea fui lea na whamanu iai e le i asu sapati, ma na whapa e nai. Ia e awa e lo ta māma lo tina. Ne ia whakawalewa ai o waso i le nuku o le afo i na mai e le li i lo watua i a te oe. Awe te tasi o tanata. Awe te mori lua. Awe te mori. Awe te mori mo pepelo i le lo te tua oe. Awe te manao i le whare o le lo te tua oe. Awe te manao i le awāne i lo te tua oe. Ora na o na tane, ora na o na whine, ora na omi, ora na asini, o te tasi mea le lo te tua oe. Whangwia te le mai le tua ala tātou whaitau na whaonolomo i kupo ana whia mapa ia. Tumo watu pe a te eo na lava vi. Nei se i o i le whakapau whakapau lava. Lo whaua o pēle tala e soto, Jonathan. O le balu e le nei o susa o whaau au le tala e soto. Me pe o le tala a toa o le soto. O le tapena ina lea o le nuku moro lato nofo anga fōu. O le tau mawhai lea e ese. Ia a benga o lo wheoai matangata. E puni ti aero lato
manuia lea o loo whatali mai I kanana. O le tau whai le whatufumaina tangata ina ia lato I loa le atua. E ese mai le atua na lato I loa I kupito. Ua whase lau mo na tupu nei tau sanga tabu na lato tapua I ai. So le tala atoa la o le soto o le tepena ina o tangata. The entire Exodus narrative is this preparation of a people for the promised land. It's tweaking their thoughts, let's say, so that they are worthy for the promised land. It's about skilling a people so that they can be trusted and are worthy of trust. And so that they can be trusted by God and worthy of God's trust. Which begs the question, how do you become worthy of God? How do you become worthy of God's trust? So the entire series is about that. O le whaitaura lena tātou whaitawina. O le omaino o tula whono. Te pei o le manatu o le ngāma le tua le te penaina o tangata mōkanana. E te tauana te pena e tula whono. E le te tauana whaalango I la mona o tangata. Po se personality fo I tasi. E te tawana iei ni tūla whono I muli mai tangata. Se le mawhai tātou na utu le manuia o kanana. I whangu pao tuwai na tātou o mai na tātou me e pito. Pio manatu na. A tātou wa aifo ila ina te penaina o le lua o le sifuru tūla whono ia I le mauma I sinai. Le tātou ino aila ia e te penanga te tele, e te penanga la iti, e te penanga e whai e le tō sifuru, e fu te penanga na whai e mose lawa ia. Whaupo sifuru valo le e soto o tātou tele whaitau ina. Whamai le tala o alatu nei e tero, o I tero o le tamaa, o le to'olua o Mose. Walatu wa ai le mea Mose o lo whai le aso ma le aso. Whamei e usu atu le nuku le tai ao na leina la ia. E avatu alato me o lo pole ai alato disputes. E avatu alato whaafitaoli a Mose. E no whamasino lo le Mose le whanau mai Israel. A mata mai lawe le tai ao. Si moto lawe la o nofu ale to ino Mose, whai whamasino. Ina latu rora I e tero latu roa whawhaura whata manu lea. Whamei e tero o to e whapenaina le whainga o whamasinonga. Me tauna whai e oe Mose o le baia le nuku I tu aina. Ta iafe le tu, afe le tu, afe le tu. O ina ave mo mua iai ia disputes ma whaitionga ma complaints a tangata. O na whai e leo le whai unga le tōtele lea. A whapea vele o file mu ia I lato o lo ana ia le whinaua. Io na avela ia I le tō se lau. Whai le whai unga le tō se lau. A whapea vele file mu I le whinaua o na avela ia le tō lima sifuru. Ale e to lima sifuru ave le sifuru. A whapea lawe le maua se fi le mua le whinauma. Ona whatoa au mai lole I a te oe o le whinauma. E te whaia le whamasinoma. E tusa ma le whinangalo le tu. So mela o tuku o staki o Mose le whotuanga I e teo. Ona whaua I ola I o whatamanu le nei. O whatamanu e leo uma tangata I a Mose.
E pei o le mawhai o na uma tangata I le tua. Au whasolo wa pena. O inana matana ta pena ai le nuku mole o mai o tula whono I se fu. A tātou wa aira ia I le te pena ina o le aso nā whame o whai atu ia le tua I a Mose. Whai tangata e whamamā I lātou. Tā lātou lava lava. Tā ele mōmua au le I o mai le mau. O toto e ina ua tō te o I o tō wāwā. E whapa ia o tō e o tō, ona o tō whalata mai ei lea I le mau o le tua. Ona a watu e lea le tua I atu tō o tō la whanu. Ia whai atu lana mea na o lewa na te pena le lea Mose, I e tero. O masani e le nuku. Ele so na o tangata I a Mose. Na mata upu o ngā lava, o le tonga lawa abe I a Mose. Me o tupu o file mu ai le tonga lawa. Me malanga foi ua file mu. Maua le moe le ona. Fia foi son to ua I a te. When you've been a slave to people for 430 years, not only is your name gone, but your dignity is demolished. But more important, you have begun to worship gods other than the true and living God. It's just something that happens. So after the Israelites were in Egypt for 400 plus years, they saw only one God, and that was Pharaoh. And whatever Pharaoh said, that's what happens. They were robbed of their dignity. They changed their names. They no longer have Israelites' names, but they adopted the Egyptian surnames. They lost their dignity. They no longer have the capacity to think for themselves and think critically. They were not subjected to the elements. They don't have to survive. But worse than that, they began to worship gods other than the true God. And it's okay when you're 70 strong, you're just coming into Goshen. But when you're 600,000 in numbers, you need a bigger systemic God to bring you out of slavery. Remember na lesa te pena iai. Le tala lea na tātou whitawina. O na o mai rola I o toi ina. O na ape rola I iai. E Mose le whatamanu lea te te ina I lātou. We have the benefit of looking at the Ten Commandments from the perspective of the New Testament. And we just read it, but it's sort of like a vertical axis and a horizontal axis. The first 4 commandments mediates the va between God and man. And then the other commandments mediate the va, the relationships between men and other people. So e peole tau whainga le nai e le lii o tulafono e se fulu. So tulafono mo mua whai mai le tua o wane iaia se isia tua ese I o tō ruma. O wane iaia se isia tua ese. Tene isia tua e ma whai ona o tō tāpuai iai ma ua o tō tāpuai fo iai. E tene isia tua o utu ai o tō lamona ma whawhiwhieina o tō. Ma wane leifo I na nā. A o le definition lama o le tua. O le tua e le iai se isia tua e talatu. E manatu ia mo se le mo moana tau whai mo mua. Recognize o tō e ia tua na tāpua e o tō e tupua
pua na tapua e o tō. E ia tua nā tō te fia whaalongo i ai. A whamai mo se e ale tua le nā e le mawhai lawa e se tua o tua. O na mālo i le tua nā, le tua le nā, le tua moni, le tua le mawai le ola. Le tua le whasoro solo mai tupulanga, i tupulanga, i tupulanga, i tupulanga. Le tua e work i nei le lalolangi le nei o work i sisi solar system i le numanai. Le tua tangata oli, tangata papae, tangata Samoa, tangata uma. O le tua le nā te tauna tuli o tō. Le tua le scientisti, le tua le tangata whakapau, le tua fo i le tangata te tonu i sia tua. O le tua le nā tuli o tō. Whamai le tula whanu mō mua aua ne whaia mo o tō ni atua ese o. That's the definition of a God that is worthy of trust, that commands us to be trustworthy, that calls us out of our slavery into something that we haven't seen before. Tula whono e rua, o e te whaia mo e se tupo o tā. E le winga leo le tangata whiwhia ne waai. Manei ale waai atu I mea. This is the winga nā tangata. E te le atu le alofa e communicate I le siki e toru ia te tele nei no le siki nā le tasi ia te le. O tamo o mele eipea. Whamai nā tūna whunu e lua, o e te tamo whai e tuku le atua I le tukua le nā. O e tamo whai e extract mai se atua mai tukua o tā. Whaatusa o le atua o le larolangi. O e te tamo whai e o mai le atua mai I nā. O e te saili I le atua o te tonu o ni mea mamate. O matu e nai le te mina. Alu e ia Maria le tu mamau. Whatu le angemu. Ai se ate sa ili ai tangata ola. Le mea o iei oti. Why do you seek the living amongst the dead? Le whapenale whawina o le. Tu la whono lea. O le alaw se mea o lo bele ia te oe. O e te manatu o le tua moni le nā. Tu la whono lo tō. O e te tau fua le suafa o le tua. Rono winga o lo loku mai le tua moni ma whamaoni. E whai ele mea te mana o ai le rangi nei. O e te manatu o ia te oe le whina ngalo le tua ne e whai maila ia. O le mea lea whai e tātou, aise a leanga o lewa I nei whina ngalo le tua. Tele ia le whai ngalo e ngai se nātou le mea le nā. Toko whai e lo lo mai le suafo le tua I o lātou manatu. O ne wha ofu ai lea whai mai o le whina ngalo lea o le tua. Ia matua le aso sa pati e te whapai e na aise a. Wa le aso le na marolo ai le tua mai ana ngā wena. Ia te le ale whinaua fo I pole ale meta o le aso sa pati. A pise I o se no fuanga le e te tu muli I ai. Either time or space. E te no fuang e mafo fau I le tua. Le ala I whea le pisi o tangata e lea te tau lama. O na misi le sāpati. O na tua le asu sāpati e whapaia. Tu la whono no lima I e awa I lo tamā o lo tina. Le mawhai o na e awa I le tua e te le iloa pe a e le awa o mua I lo tamā. Matau I lo tina. Whaaloalo I o mātua. E lo whai mai tu la whono I alofa I lo tamā o lo tina le ai.
mai le tulafono ia e ava I lo tama mo tina. Tu sape te lea lofa I lo tama. Aua lava ni e lea ia. Ia, na whasoro rola ia, au e te whasio tangata, au e te muri lua, au e te ngaoi, au e te mori maupapena. A ti uma ia tu la whono muri e lima I lunga o le manaku I mea le lo te tua oi. O e te manaku I mea le lo te tua oi, lona whale, lana au na tane, lana au na whine, o e te manaku. O le pa aia tu oi le ta vale, mata mo fia lo tua oi e manaku le I ai. Wow, mafo amana lo fiso tangata, lua ma oi, oi ma kupero. Ia, fisiri la ani nai, manatu ta tō te o mai ta tō le neba yasu. So, it's ta wan tato, we loa le melea, this is a trap, o le trap. O le lei loa I tato o iai isi atua. It's ta wan tato struggle. It's ta wan tato mo tinoa e isi atua e a vanga I tato. E isi atua e o maima, leo te tele mai I tato. I oua lava. I avesea I tato ma le tua moni. Le tua o atua. Le alii o alii. Le tua na o mai e tato mai e kupito le mea na nofo polo ngai. Fisini tato po le tua wharao, po le tua mose tato te tapua iai. Po le tua Abrahamo, po le tua le Esoto. Le tua le Filemu, po le tua le Vesi. Tato ko ai ala I se fua ma le olo Yesu Keriso. Kuna tato I noa ai lea. O lo whatau sunuki ai. Le vertical ma le horizontal. Manino le lei. Ia le liki lana pale whengai ma lona tamā. O ia o le tua le tamā, o ia o le awa. Ia nofo ma ola I lei. Sa tau whai lava o ia. Ina ia o mai le tua le nā I le tangata. O tātou li o Yesu Keriso e whatau sunuki ai mea uma. O le tua o tua. Le se sia tua. E tusa mai ia I pāua tua. I mal tangata e pei o oe mā. Fia ai ma fia inu, fia moe. Mā te raini. Wa fio mai le lingi le lorani. O wao whatasi mai tu la whono nei se fu. Ma whamailan tala, a e alofa lava I le tu. Ma e alofa I le luti tua oi. Ua ato toa tu la whono I te oi. Ia manatu muni muni. E le mawhai e. E le mawhai e tangata ona systematize le mele o le lofu. O mai nei le nuku o to tele, ona whai rola I o tu la whono. A to whaitau I tu la whono na, e le aima se alofa lava o I tu tono tu la whono na se fu. Ai se alanga I ese le mele na te pena e mose le nuku. E ono se la wafe more manuia le kanana. Ai no wa fio mene li o Yesu. Ua whatau sunuki I te ia, the vertical ma the horizontal. Whamairo rai o lantala, alofa I le tua. Ma alofa I le tutua oi. A mele o tato I loa e le mawhai ona whatula whanoina le alofa. Si ele mawhai ona e fosia se isi e alofa I te oe. Ele mawhai. One of the truths from the Exodus story is you can't
scale compassion. You can't make a law forcing someone to love you. It just doesn't work well. Systematization was important to bring them and prepare the people to get into the promised land, but to love, that is something only free people get to do. Famile lio le atoanga le nao tu la fono se furu le lofa. A lofa I le tua. A lofa I lo tua oi. E peo le lofa I atu oi. Le tua file mu. E a fale. Mele lio te li sau e mai le file mu. Au le bebe. Whamaia no mua a pō mai le si ala whau. Ia tau I masui I ai. Le mata o le nifo I le nifo e le awha le le. A pō mai le si ala whau. Ia le liwa ti e le si ala whau. Le wingo le tala o le whengaina tuai ua ato atoa uma I le soifua ma le ola o Yesu Keriso. It's the expression you can have your cake and eat it too. This is what's happening in the totality of Christ's mission and ministry. You can have this God that is wrathful and loving at the same time. You can manifest both the sharpness of the sword and the tenderness because it's sheathed. O Yesu Keriso e pe e whakatau sunuki e mea nei o le awa. O le alofa ma le alofa whainata. Ato no mena rei na whau mali, o le tāne ma whiwhine, eisea. Leanga le maua uma e le tāne, me alofa o maua e le tina. Whapenafo, una le maua uma e le tina, isi me alofa ma whaiona maua mai e se tāne nule. Whapenale whawina, e le tua le rangi ma tātou. A ngalo ia tātou mena, una o manatu leo e ati ngaina I tātou. There's an idea in cryptocurrencies. It's called burn. It's when you have a lot of coins and they're burning the amount of coins available down to the point where just a few are left. And as those coins are burned down, the value of each of these coins will increase because of scarcity. Because of limited supply. It's a principle that occurs in cryptocurrencies and other parts of our realities as well. But it starts from the Exodus story. It's the whole idea that a people have yet to be the best version of who they are. Through the journey, a lot of stuff is burned away. Their pettiness disappears. Their ability to complain is handled. Their future is assured. Food is no longer a challenge. They're provided with proteins by God. So all the things that cling on to people were each burned away in preparation for the promised land. Ili manatu whapena foi la ai. Whatasi masina o na tātou o mai le lau lau.
mele te tauna tā tātou lava lava. Tauna whakwa ia I tātou lava. Su ele tangata ia te ia lava. O le leila na te pena mo le lawa I pa ia. Ia le mea le o tātou I loa, o tātou mai le lawa I pa ia. O whaato to eina I le soifua ma le ola o ke riso. Le tau langa na mia le tua e tutongi e tātou sala mai le amata. Ina uofo I nātu e ia o na soifua mo na ola o tātou uma. A pauara le nei o tātou whatutu. O tātou tutonu. Ia na tātou sa wapali e la ia e o tangata o a rofa nia e le tu. Ia po a tātou ngā ruenga I le nei me yaso, a whenga iai me tātou. O le tataro o whaila unga ia maua unga I tātou le file mu o le li. Le file mu fo I ala e mo I ave vesi, a toa pēr. File mu ina ua whatau sunui I le file mu ma le pēr. File mu ina ua te pena le lei tātou I le toafa. The last story I wanted to lift. This week, the Supreme Court did away with affirmative action. Affirmative action was a quota system where they're looking at the racial makeup of those that were entering colleges, and they were saying, well, let's get some blacks in there, let's get some Hispanics, let's get some Samoans and some Ghanaians. And that was the law of the land for years. The Supreme Court last week did away with that. They said, no longer will we judge a person by the color of their skin or their ethnicity, but we will admit them into college based on merits. This has been a God, let's say, for many of us. But now that God has disappeared, now it's time to seek for the true God. O le memoni ale nei po alava me tutupu ila tunukule nei e le tulafo ina tātou ila tu. O alava me tu. Ifo vi yaso la tātou whamna tuina ila tutu tasi ila nei tunuku. O le malo peretania. Me ale nei nā raina whasa o toina ila tangata o le ina ia ila tāpuai ila li. Male sa o toma. Tapo e fia, loto futeefo. It's a controlled freedom. That's what we have here in this country and in the kingdom of God. It's not freedom to do whatever you want to do, but it's a controlled freedom where you take responsibility and you say to yourself, if there is something wrong in the world, would you let me fix it? I think that's a nice place to be for this week. Ia sumai te akono la tātou whamutuina le lawa i ia. Ia mese koe tau langa na sandia na halo Yesu Kirisu.
le lava pōna whaalata i nā ai le li o Iesu na ia tango i le areto. O tofi tofi matu i nā atu i ona so o ma whape atu. O lo tino le nei o tofi tofi masui o tō. I o tō whaia le nei mea ma whamantunga i a te au. Ia so uma tō te ai ai. Mai poro e whape fo i le ipu i na umono lato ai. O si tie i o lato luma ma whape atu. O le ipu le nei o le whengainga fo le i lo toto. I o tō whaia nei mea ma whamantunga i a te au. Ia so uma tō te whainu ai. Wow, so uma tō te ai ai le nei areto ma whainu i le nei ipu. Tō te whaailoa tuai le mali o le lingisi i toe whio mai. Pa mai na mubuala lato whawhitai. Me leo te walau whaaloalo tuai le te akono. Si ka langa le tātou whawhitai mo le areto me ui. Tātou ifo matutari. Mātou wangawangaya nei rō rā ai pa ia lea ni ie. Le lau na e ta pena e ala ni soi fuoro waru pena ke riso Iesu. O le na fio mai ma whaini tō i ola mo i mātou. Ai lea ni ie. Le ai lapa so mātou waka tolu mo so mātou a mi o sako na whai. A le alofa na no ta ima le alofa muti vale o oero mātou atua. E sau ni ai nera o lau ona o mātou. La mona lo mātou whatau waa. La mona lo mātou le ato to. Au mātou te tonu mā malo me umo le toto ke miso Iesu mātou wali imo lo mātou whaola. E toto lea na tō biolai mātou. Mātou whaafatai lea nei tai ao lea ni ie ono me umo e whaia. Au mātou wala au lea ni ie. Whaafowina o mātou tangata. Whaafowina o mātou tangata tāpua imo o mātou tangata tau ma whai atu mo oero mātou atu. Na i o mātou whita mofi le awa mare a whaaro aro e te tau ai. Ine nei la whasau ni mo le sa klāpeta lea ni ie. Lea ni ie. Whaamangalo i mātou o toto ke miso Iesu o mātou wali ima o mātou whaora. O mātou wole ma walawai. Amen. O le lava pōna whalata i na hailele o Iesu. Na ia tango i le areto. I whawhitai e pēna o umon tātou whawhitai. Tofi lea matu i nā atu i ona so o ma whape atu. Lo tino le nei o tofi masui o tō. O tō pēa nei mea ma whamatunga i a te au. Ia so uma tō te ai ai. I whape fo i lei puina o umana lātou ai. Si tia i alo atu uma ma whape atu. Lei pule nei o le whengainga fōu lei lo toto. Whinu ia o tō uma i ai. Ai o tō whaia le mea whamantunga i a te au. Ia so uma tō te whinu. La whapena fo e tātou whaia. Tula te au. Wale hareto te lia loa.
tātou te lia watasi. Tātou te talo pēr. Ia whaongaina pē e rolonganga pa ia le nei sakarameta I le masina ma le masina. E te penai o mātou tangata ngā lulue. No la o fio ma lo fina ngā. Whalongo atu fo i o angi le nganga pa ia o la o fio I o mātou mauri teito tasi. O mātou mautinoa o manuia I mātou. O lo mātou te talo ia maua I mātou le mālosi ma le toa. Mātou te o atu ai ma whatinoina au fionga I o mātou te ngata maruru. We thank you for this opportunity to cleanse ourselves, to nourish our hearts, and to connect us to Source. We ask that you give us the boldness to go out into the world and embody the sacrifice that you've made through your Son, Jesus Christ, so that our lives are blessed and that we may be a blessing to others. In your name we pray. Amen. Pa tātou whai unei sauninga pesu sami elo for pesu.
Ai wo tula ia tu ni tai au fa filo ia tu lau sunga format tu sai foi mar tai tai no ta sa ngan ni tai au fa malo le wo mai au na ta pena fa filo to ngai no ta tai au tu fo li liu le tu au i masula le lo fa male ngale le yo ta tu tai si di lang yo le fi ngale mal fa tai le tu ya yo fa man ya tu le tu i lau ngaro le fa mo fi yo tu pu ina pe ale no fo a wale sao yuninga leo o ware whanga ino re lafu māmo i lea sa ne iaola nganga mai maunia nganga steli a wale tātou ngā ruenga ia o whamani atu rei lau suna ni tai au nunga lua le leo o tātou tari suanga tu sa fo mar whamana tunga whaftai e na ngāru ue mai se lau suna ia leo tātou taria mani ni a rito mani waina ni tai au sina fa ato to ino le tatu a buenga fa le kalisi to le tatu malu nei ye fa mani atu le tua i lau sunga i le format li mai le tu tatu kalisia ya fa vitai tatu kalisia fa manos maro le tau ata ai ono mo vivela ni vai tau le tu mai ni fo ya fa mani atu le tua ya to ya lo tatu fa tasi pe mali tina o le wharitua o le toi ina ia si teim fu i tātou whiroa ia ai whamani atu le atua ia te ori tina ia ai mese e wo tātou whaitako inga whatasi ia whamani atu le atua ia te tau ai wotu lai o nao le asfo nei o le whaoloa ina o le tātou te mawhare nganga mane
ainga. Ia, tātou kalesia. Ia, lea lava o tātou whengai pēr marikina wharitua to ina. Ia o whsosoani mai lea o ino le tātou whaoloa ino le tātou te mawhareanga nei. Fo I masina. Ia, whapopo mai lana lua te lau tā la. Lea o whaina o ina le tātou kalesia. Ia whewha se lau. Iwa spuru. Ia whapopo tātou kalesia. Ia o lea o whai o le Bao mani musia mo tātou te mawhareanga nei tai au. E tōru afu. Whāselau iwa spuru tā la. Tōru afe whāselau iwa spuru tā la. Ia e leise manuia o iai mātou nere komiti. Ma lea ua o la fonga. E fu se manuia o lea o. Na o lea tua i toi whaatu tumu ina tu mea o tō whangonga. Ono o loutou wa ai lea o na mangaru. Ma le tātou maruenga. Ia manuia le toi teimo le tātou sapati. Ia talo atu tātou kalesia. Mai ar tātou sauninga, ia o tātou mafu tātou le ilalo. Ia fu isi nai fufua. Ia mawhai ar tātou tōna. Inga mawhai ua tātou. Ia manuia tele toi teimo nei tai au. Toi fua. We have come to the end of our worship. And the message, one of the messages is clear. We cannot scale compassion. We cannot legislate generosity. If we are to love the world, we have to start at the local level. We have to start with ourselves. We have to start with our families. So as we go out into the world this week celebrating the independence of this country, our place, we ask that it be a reminder of how you freed the slaves from Egypt and freed them into a controlled future that's in your hands. O mātou o mele si kuio ni tāpua iwi, e whata waala o ona, o mātou lafo se o atu pēr, ele mana o ngā hapahia, malana ngā kuenga e whewhi pēr o pēr, e moli ina le winga moni o fionga i o mātou tangata ngā rukue, i whatufu mei nai mātou o wāle nei wai aso, mātou manga uma, ala mātou tukua, e tumo mai o mātou uma le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaoa, le lofa muti vale o le tua o tamaa, le mafutanga le mutusia ma le ngana pa ia. Ia lunga le ia mātou ma le tunuku au au le nei mai aso. Nei se i o whakapau whakapau.